Bwana Yesu asifiwe, na wasalimia kupitia jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa majina yangu naitwa Mchungaji Baraka Tai, natokea Kigamboni, Dar es Salaam. Tunapatikana hapo na kanisa liko mahali hapo, haliko mbali sana na mazingira tuliyopo. Nadhani leo nimekuja na ujumbe wa Mungu kuhusiana na kitu kinaitwa imani. Kama kitabu cha Waebrania ile sura ya 11, nadhani Biblia inapojaribu kueleza kuhusiana na habari ya imani. Imani Waebrania, tasoma kitabu cha Waebrania sura ya 11 na ule mstari wake wa kwanza. Tasoma mstari mmoja tu afu ndaendelea kuelezea yaliyopo mengine zaidi huko chini. Biblia inasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana.